Ia, whatarofa tu I le neia fiafi. Ia, I le po ia ma le malu si o tātou a tunuu. Ia, ua maua le avanua e tātou te mahuta ai le neia fiafi. Ia, I lunga o tātou pokalama o le Jesus is the answer about yes. Ia, ai le I amatanga ina fo ila le tātou pokalama I le neia fiafi. Ia, mua ona avelevi ienga malwhaatai le tua. Ia, ilona alofa malona ngalilei. Ia te oe maa ui le aso ma le aso. Paftai le atua o lo tātou maua pēr le ola ma le malosi. A o tātou soifua I pēr I le nei langi whai ngata. Paftai fo I le atua e uia ina tele nisio tātou a inga wō ma e masani ua a mia le atua. Ia a o lo tātou te o tele tātou o lo o whapena o lo soifua maola. Ia maulia mai le nei aso. O lea ia avele vi inga mal whaftai I le atua. Whaftai fo I le atua I ona whamanuianga I tutonu o tātou a inga. Le re ngata I o tātou a inga. Ia maise o tātou nuu. Ia maise mau tātou e kalisia. Whaftua o ona whapana. Whamanuia mai I ona tangata. Ia le whaititi ai mal whaftai le tua. Ia le mesili ia whaftai le tua. Leo o maua nei awa noa tātou te mafuta I lunga o tātou polkalama. Po o le lunga o te penga whailangi le neia fiafi. Ia o le vi inga maua lunga mal whaftai na I le tua. I le tua o leo o tātou whero I lunga o nuu ai leo tua o nuu pe o lea upu. Lea whaftai ai le tua. Ia ona mesili siri ua ia whaia mo I tātou. Ia o lo polkalama le nei o le Jesus is the answer podcast le nei a fiafi. Ia o lo tau au auna nei power Faraimo. Ia o a tau tua mo lunga mo o tau I lunga o tātou polkalama. Ia I le nei a song fua. O lea ia e whatalo whatu ai polkalama I le nei a fiafi. Ia tātou inga o mai masani o lo o sala lau solo nei tuli mano nei kolope o lo tātou wala fuai a lea e whatalofa tua I pol kalama I ne fiafi whatalofa tu fo I pol kalama I feoi o tala lei I sunga I whawhengainga mo o tau whalitua whaftai la o tau nofo talo whaftai fo I le upo le tuolo o tau sa ili pea I le aso ma le aso ia wā nganga o tangata ina ia whapena o na tū mau pea I le atua ma ia whapena o na whaia le whina ngalo o le atua aftai fo I la o tau on sa I le ngaluenga e le o se mea whai ngō whia o tau ngaluenga o le a ia whatalo whatua I pol kalama I nea fiafi I la o tau sunga I whawhengainga I le neia fiafi ele ngata I lea ia o te alfa tu fo I te o ta maa whale nei o mātua whale nganga le sunga to ina po Faapefea au o ke mo ya va I le fiafi atalo batu kala na ia o mātua whale nganga pa taila o lo nofo talo fo I mo le tātou pokalama ele ngata I lea ia pa tai fo I le upo le atua o whapena o lua launga ina fo I lea sa I fo awa fo I le tausinga le lafo mamu I le atua malo fo I le on sa I ngā luenga le atua talo I le atua ina I whapena o whaafua o ina pea lua awale au nanga ma le tausinga le lafo mamoe o le atua o le whatalo whatua I pol kalama ia te urua na I o mātua whale nganga
Ia le ngate le ia o sunga I whawhia ngai ngā uma o loo whapena o loo tautua ni ngā luenga le tua. Ia I so se tuli manu e wha o nei korope o loo tatou iai. Ele ngate le ia o e o whapena a tala inga le upo le tua. O ila uma o whapena o na tami milo le laro langi a wale tala inga o le tala lei ia Yesu ke wiso o lea. Malo le au na wha maoni malo fo ile tautua I le ngā luenga le tua. O lea ia e wha talo wha tuai le pokalama I le nea fiafi. Ia te o tau I le nea fiafi. Ia se e mele o lo wha talo wha. Na I o tātou tina mo tātou tamā mā tutua I le nea fiafi. Whaftai la o tau noho talo, whaftai fo I la o tau tapua inga. Le ngate lea tue wha manui atu le afo I le aso tina na I o tātou tina malawa. E ui lewa uma e wha manui atu pēr le aso tina mai le tātou porkalama. E sa wasa le maua se awa noa tātou te mafuta I lungo tātou porkalama I le asa. Ia u leo a vea neva noa tā ua ia e tue whamanuia tua I rasa tina nei o tātou tina malawa o lea. Ia whatalofa tuai o tātou tina matua, o tātou tamā matua, taila o tau tapo e tānau, te mi uma matua tuai I o tātou a inga, a wafo le tau singo a inga I fe au mga luenga o lea aso, ma lea aso, lea whatalofa tuai po kalama I le nea fiafi. Whatalofa atu fo I nei o tātou wō, tātou ainga paanga masani o tātou polkalama. Ia I le ne fiafi whatalofa atu polkalama. Ia te o tau ne fiafi. Whataila o tau whatasi mai lunga o tātou polkalama. Temi uma tātou temi uma e whapena ona e atuai le tātou polkalama. Ia I lunga o te penga whailangi. Whataila o tau whatanga ina fo I o tātou polkalama I tono lo maota. Tono lo ta vale po fea lava le mea o lo maua mai nei po kalama. Whatalo whatu po kalama o le Jesus is the answer. Ia I le nei fiafi. O lea. I ia whatalo whatu I le swafa manu malo I Yesu ki wiso. Ia I le nei fiafi. O lea tatou whatalo na I ne fiafi. Ia ai. Ea mai le asunga fua. Ia. Wakaalu. Go usua ngiu ki alu whainga. Wa ule la wa o le mele e wha mangaku le sautina ai pe wa kele I malo ai wa kalu ka whainga luenga wa ka whaalongo kua wa ka le la wa saule mea nga o le fialu whainga onga ua ova le ai le stina o le te whakawhatua I le malu ia o si o tātou a inga wō mai masa o tātou mafuta I lunga ia I le tātou porka mai e fiafi ia o te whatalofa atu fo I se tamawha le anganga ia le sunga le whawhengainga ia lasi lofa ia whatalofa atu pastor ia whamanuia le atua whawtai whatasmai lunga o tātou porka lama ia whamanuia atu fo I le tina po whalitua ia I le nea fiafi mo le toia lo whaanga o tātou porka lama o le Jesus is the answer ia mo te whamanuia atu ai le aso tina ia I le whalitua I nea fiafi ia whatai te le lava ia le whatasi mai lunga o tātou porka lama ia le atua ia whaftai nei tina ma nei fo I le mātou fo I astina nafi le mātou fo I lotu sa whapena sa mātou iai le aso nafi ia o le astona ia sa whapenga ngai fo I le mafamame te ave tina e whanga inga awa aku ngai me ole kuka e alu e ki ngā inga ole e alu ele malosi me ela mea ngā e alu loku le sa ua le lavanga le laku moe le falsa ai manga ia me whaingofie me whaingofie a vefe ainga ia whanga ngai ki ngā manga isi mako mafkanga ma ai le fia o nai tina po ringa fia
ia ua kawai e fo i le kele o mo mau me fo ua kawai. Ia, mana ia fo i se mātou pol kalama i le asto na i mana ia mātou maftanga, ia, na o fia nei tina o nei tina i a inga ua whapena ua whaatumuina o la tu ato. Amen. Ia, tele e tele o le mea mo ia. Ana le ia neo meu tina. Tau te le tatou na maa. E tele anga ko tele o tatou tala na i o tatou te to'olua. Ai a le au noa ma tatou te to'olua. Po tatou tina. Ia e misi a koa ka koa. E tele le au ngā tina i te tono le ainga. E mo ia tatou ta mā ua Faapefea o tatou o ulu o ainga. A o ngai o inga o mea o le a inga o le ngafa i meo o tau mafa o te unga o fale o whainga o aka lava o mea o tina mea amen. O tina mea o le ala fo i le ngā sa tau mawhai ane mātou fo i maftanga ta mai i le vai asolen te e le asto na i malesa matua i whai ni mea le lei mo tina. A wai tele le ngaluenga o tina. A wa a kangul ka mai whai le ngaluenga o kinga. Ia, e ka peki mai ere umia ai wha mamuru. Ere umia ai complain. A ore tina, i whai mea male alofa. E whai mea ona o le support i le ulu o le ainga, o le tamā o le ainga. O le mea lea, o te whaafetai ai nei tina. Whaafetai o atawa ai al fōringa fia. Le maftanga si o mātou fo i maftanga tina. Whaafetai fo i le tua sa, to tele fo i o nisi o nei tina sa, whapena o nā siasi mai fo i le mātou maftanga. Ma ua mā naia, ma ua matango fie ai le mātou fo i astina nafi. E ua whaangi tia o mātou loto i le tua ona ua whea fo i le mākari i nisi fo i tina o iaki sa mo whilinga. Ia, i le ongi mea fo i ngai tau tau whaare ai le te o nian no wha o le wha i nei tina no langa whai mo whia. O lea ia toi whaamanuia tua i le tina. Ia mo tina malava. Tina malava o nei lang. Whaafetai la o tau on sai. Whaafetai la o tau tua i tonu a inga. Whaafetai ngata i tonu a inga i ta pia tonu e ka lesia. Whaafetai whaamanuia tele lava lea tua ia ti o tau. O lea ia vea ili ne fiafi. E a vea ia o whai masui o por kalama. E toi whaamanuia tua i le tina. Ia mo o tau tina Amen. Ia ai. Whaftai i le tua o mea i tātou te whaia. Ia tātou whaia o na o tātou alofa i le tua. Amen. O tangata le atua ia fie whai me le lei. Awane i o tātou wa ai fuai i mea le lei o roo whai isi tangata nga e tau mawhai lora ia whaatusa atu ai lo whai me le lei. Le ai. Whai oe le mea mai lo loto. Mea e te mahi ona e whai. O whai o kau wāanga hone i wha. E sili atu le mea e te whai i le tangata. I lo tangata lai. Amen. O se mea le lei te whanoto ma le loto e moni le alofa. O mea nai ai e le tua. E whai se mea o no lo mana o ina ia i loa e tangata. Pe ina ia whapena ina i wa ai mai tangata o oio se tangata e whai me le lei ma e so se taimi a tele o me whai. Ia, le o ngai whai.
e whaia ona o lo lofa i le atua. Ma ia maua i se vi inga o le atua. Ia o le vi inga sili na, o le mea tāua na. Amen. Ia ai, whaftai i le atua. Amen. Whaftai i le atua. Ia mō tina. E no whaftai i le atua si ponua. Si ponua ona o mele leina i e na te whai i te tono lo inga. Te leo teimi e o ia te whainga whai o lo inga. E teimi o te mo o mi e se mea o te tapa i lo tōrua. Amen. O lea ngana o le tina. Lea ngana o tina awai e uia o mātou o tama o ulu a inga. E teimi e mātou te mo o mi e se sosoni. E teimi e mātou te whai e se mea au noa ma le mātou le iloa e le se me le leipo o se mea sa. A tina e tele a ina po e mai e tina ma i loa mai tina me e te tau ona whaale le ia i le ainga. E le ngata i lea ina ia le lei e fo i le tama i te tono le ainga. Wa e iska mai e alu ma kwa i whaasolo a koa. Ki ngā ngai loa e le sika mai le me whaale kongo e le ainga. Mai e le lei fo i langa mea le whai. Ki ngā nga whai atu tina rainga. Ani ta maa si sera umpai. Lei e le ta ainga. E whaale e ta ainga. Ia o e ale ka maa ki nganga whai maile ki ngā le mea sa. Ai pi a ili ngā maua ngā leo. Amen. Ole mea moni a. Tala ma le moni na. E ista maa ole matua i le whaalongo a tina. Ai o ngai la ngā alu tina. Nga i ngā lai pa u mai a le fia posi le ngai pa u mea pa u ila. Amen. Ai mi ia le tua ia pa tai le tua ta tonu ia. Na maua uma tātou se maftanga tina po se as tina fia manuia tonu fo i le loto o tele pa manuianga le tua ia mo tātou tina i so na fia po le e mina o le neia fia o tātou por kalama ia ele umi fo i tātou por kalama i le neia fiafi ai tātou te le io i le upa soa le atua i le neia fiafi ia nio tātou ai o tātou forfolanga i ne fiafi ia o le asotofi le tātou por kalama le temi masani o le valu le fiafi Faapefea vaven o mangava mai o ngā luenga po nei aso le o vavena vave mata tātou por kalama i le taina le valu o na uloa vavena o maua lo te o vave mai o na o manawa ia lati lo mal tātou por kalama ia o le stofi ia o le tātou te masani o le itula e valu le stofi le afiafi ia le ngata lea ia le stonai ia o le Faapefea po i tātou por kalama nei le stonai le itula e se kia mo le stonai e manatua ia o le ua tolu aso o le tātou por kalama ia o le aso nafua aso tofi ia ma le stonai o aso na ia o le ua whaatulanga ina ia o aso sketcho el tātou por kalama wangana ina ne i eise ni puanga ma le alofia ua pise ilo to o na nei ia po le sunga ia talade ia ona le eile o tātou por kalama pe le taunu ina tātou por kalama ia ai longo atu ai lunga tātou por kalama ia so umai fai ele tātou por kalama o le whaktaitele la o tau lango mai tātou por kalama i le sharing o tātou por kalama ia le tātou YouTube channel pe le o e iloa le tātou YouTube channel ia o tātou YouTube channel o le Jesus is the Answer podcast ia i lungo le YouTube pa mole subscribe le kako YouTube channel
comment and like, ma share tatou, tatou po kalama, ina ia whapena ona, whaala waitele atu ma iloa atu le tatou po kalama i le upo le atua, ia i lungo te penga whailangi ina ia whapena ona, ina maua ni anganga, i awale ngā luenga le atua, e maise ina ia, ofo ina atu o tatou wola i le atua, Io lea ia, whaftai tiri lava i lau langulango, whaftai fo i lau whesoaswani i ni tātou po kalama. Ia whamanui te le lava le atua i a te o tau, talo i le atua ina ia whapena na fo e tupea le malosi, ia maleola ina ia whapena o na telepeni taimi mani aso i tātou te mahutai, ia i lungo le tātou po kalama. Ia, o lea ia e whatalofa fo i le pastor tātou po kalama i le nea fiafi, ia le tofine i a fina i le nea fiafi, fina, ia whaftai, whatalofa atu tātou po kalama i a te oe pas, i fia lava le loto ma le anganga ia ina ua. Aia pea o ringa fia ia ale ngata i lea ia le tātou maftanga, whaftai lau ngofota mo po kalama. God bless you, Sister Fina. Ja, fiafi. Ja, o le tari tono o le po upasoa i le fiafi. Ja, no fai atu ia o tatu upasoa i le fiafi, ja. E le umi fo i se tatu upasoa i le fiafi. Ja, ai talo i le tua ina ia whapena ona whamanuia i lau whaalongolongo i le fiafi. Whapena ona whaaleanganga lau whaalongolongo i le upo le tua. Wane i e whaalongolongo silanga leanga, bongi upu leanga mai ti a polo. Ai a whapena ona e whaalongolongo leanganga pa ia o le tua. Ena ia whapena ona e malama i lona fina ngalo. Ma e talia lona upu i lo roto mo lau fina ngalo. O lea ia whamanuia le tua i lau whaalongolongo. Ia malau mātamata i nei fiafi le upu o le tua. Ia o le tusi o le a maua mai e le tātou upa malosi ne fiafi. Ia maua mai le i le e feso lona mta upo e ono fai upo sifuru se i o lava sifuru malvaru. E feso lona mta upo e ono fai upo sifuru se i o sifuru malvaru o le a ufai tawina. O fai upo sifuru o usoe o le te upu le nei. I o tau loto te tele i le ali ma le malosi o lona mana sun matasi. Ia o ofu o tau i ofu ato toa mai le tua. Ina ia o tau mawhaia o na te e atu o fiti ale ti Apollo. Sun malua, wa tātou te le tau matangata a o ali sili, mawhaipule, ma alii o le pau liuli o le neila langi. A toa ma nganga leanga i mea o langi. Sun matolu, o le mea lea, ia o tau tango ai i ofu tau a o toa, mai i le kua, ina ia o tau mawhaia ono tutu, ma te te'e atu pe a o i le aso vale, pe a uma foi ono o tau whaia o mea uma tau te tū mauai lava, tū malwha. O le nei, i nā te tū mauia o tau o fusia o tau surunga titi le wha mahoni. Ia o ofu foi o tau i le ufi fata o le amio tonu, suma lima. Ma ia wha se vaina o tau vai i le sauninga o le tala lei o le file mu, suma leono. Ia wha popo i nā mea uma o na tango atu i le talipuni o le wha tua. Tau te mawhai ai o na tineia o u whanawhana mu umalava a le o lo o leanga. Ma ia o tau ave le pūro tau o le wha o le tanga ma le pelu a le anganga o le afionga lea le tua sunmal balu
Ia o tou te talo I le anganga I aso uma lava I te talonga ma whaatonga uma. I o tou matahala pea I le nei lava mea, ma matua tau sisi I le whaatonga mo tangata pa ia uma lava. Amen. Vi ia le tua. Ephesians 6 verse 10 to 18. Finally, be strong in the Lord and his mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the evil schemes. 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the ruler, against the authority, against the power of this dark world, and against the spiritual force of evil in the heavenly realms. Sukolu. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand firm then, with the belt of truth buckle around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the reading that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up your shield of faith, with which you can extinguish all the flaming. I keep on praying for all the Lord's people. Amen. Ole utala pole autu ole tata upaso ne nefiafi. Faapefea. E faapefea ona tatou tete'e le fefe. Amen. Faapefea ona tatou tete'e le fefe. How to battle the fear. Amen. E faapefea ona tatou tete'e le fefe. Amen. Taule se manatu faapea mua. Submit first. Amen. Submit yourself to the Lord first. Amen. Submitting to the Lord is our first line defense when fear weird is ugly head. Amen. And guess who loves when we live in fear? Our spiritual enemy. Devil. Satan. Fear is his playground. O le mea mua e ao o na tātou whaia. Amen. O le tātou submit I le atua. E le mawhaia o na tātou manumalo mai I le fefe. Pe a whai tātou te le submit pe ofo I na atu o tātou wola I le tua. Amen. Fear is the devil playground. Amen. That is one of his favorite things to is to give you fear. Isa na e fia tele ai le ti a ole avatu ia te oe le loto fefe. Amen. So if you do not submit your life to God, you will get fear from you. Awa ole fefe, ole mea satani. Amen. Ole fefe, ole mea satani. Ia ale ola le tua pe ola Yesu I to tonu o lo loto ma lo wanganga. Pele ai fo I so relationship ma le tua. E o ia te oe le fefe.
E o ia te oe le popoli. Amen. Ai sea. Ai foi ona whaingo fia le ti Apollo ona sau e kili oe. E sau e kili oe. Ona e wa ai mai le ti Apollo. You're empty. Ele nā tele o tātou tangata kewisiano wa tātou pa ma tātou mau atu I mea laulang. Ai sea. Empty. Ele o moni le samit I le atua. Amen. Ele o moni le samit I le atua. Le mafuanga na e whaingo fie o na sau le ti Apollo e whaasala vei I a te oe. Ma wha o I a te oe le fefe. Maripala ai. Ai sea. Ele o moni lo samit I le atua. Amen. We are empty inside. Amen. So before we start rebuking or resisting the devil, we must ask ourselves if we fully surrender and submitted to God. Amen. Submitting to God means fully abandon our life to Him. Amen. With our spiritual armor fully in place and prayers in our heart. Amen. We are yielding to the one who has the unlimited authority. We gave the strength to resist the devil when we surrendered our entire life to God. And guess what happens if we do? The devil will flee. Amen. So ai tātou te le I whetuunga ti Apollo, ma tātou tuli le ti Apollo. E te tau o na siaki o tātou tangata po le mea ua moni lo tātou sa mit I le tua. Po le mea ua moni lo tātou wola au auna I le tua. Po le mea ua moni lo wola au auna I le tua. Pe ua moni lo matau I le tua. Amen. Submitting to God means fully abandoning to God. E te tau o na whapenanga nga awatu uma o tātou wola I le tua. Abandoning our life to Him. So po le alan whai mai o tātou o tangata kewisiano. O tātou o tangata lolotu. O tātou o tangata I tāpua I le tua. Ama ai mea ti Apollo ere o moni lo walofa I le tua. Ama ai mea ti Apollo ere o yeisia nganga pa maoni I ha te oe. E whaingo fia ti Apollo sau abatu oe. Amen. We cannot use the armor of God if we're not submitted to God. Amen. Peka ke fiua fe ko ti Apollo. Ma fai makuli ki Apollo. Ele kai manu e lue e ki Apollo. Why? Because we're not submitted to God. Ele o moni no tato wola ofo ina atu I le tua. Amen. Ele o moni. Po le ala le tato tau mawhai e whai ofu tau o le atua. E tato te le mawhai o na whaia. Aisea. Na ele o moni lo tato wola au na I le atua. Amen. Le mafuanga na e vave o na tato maua le fefe. Le mafuanga na e vave o na tato fefe tau le mea moni. Aisea. Ona ele o moni lo tato wola au na I le atua. We can never rebuke the devil or chase the devil away
if we're not truly submitted to God. Oh, amen. E te tau ona a vea tātou matangata submitted I le tua. Ua a vea tātou matangata ua ave ato tō tātou loto. Ua ofo ina atu o tātou anganga I le tua. Ua whapena o na tātou maua le loto matau I le tua. Ua whapena o na tātou maua le loto whamaoni e whaile fina ngalo le tua. A ho la ina tau mawhaile ti a polo e au mai I a te oe le fefe. E te le mawhai ona e fefe. E maua pe I a te oe le loto toa e te wha maoni e ma e whai e le fina ngalo le tua aisea. Ona ua whaatumuina oe le anganga o le tua. Ona ua e submitted with all your heart to God. E le mawhai e le ti a polo ona whewso whai a te oe pe awa ai me le ti a polo. Ua ma olo o ma rosi lo wola ona I le tua. Ua avea oe matangata ona matangata whaapahoni tua. Ia te oe fully armor, wearing the armor of God. E le mawhai o na tātou o fuina o futau o le tua pe a whai e tātou te le whatua tua I le tua. Pe a whai e tātou te le whaamaoni I le tua. Pe a whai e tātou te whai mo whatou fwoi ia I whai ngā luenga le tua. O fuana e tele na o le fefe ia I tātou. Ona o le fefe o le mea o le ti apolo. Fear is not from God. Amen. Ai tātou tele iwi piukinga la le ti apolo. Pe sili wha oe I ha te oe. Po o le mea ua moni roa rofa I le tua. Po o le mea ua ofo I nā atu a toa lo loto I le tua. Because if you're not, e ke whiu e rebuke le ki apolo e a ki lenga aka me ki apolo ia I kako. Kako ke whiu e kuli ki apolo e a ki lenga sau le ki apolo ia oe. A ki lenga sau ki apolo I ko kongo lo a inga. A ki lenga sau ki apolo I lo mafau fau. Amen. But I thankfully that we have a plan of attack. God has given us a spiritual dress code. Leng sau le kako kusi. Le kako kusi, the book that we read today. Ephesians 6 verse 10 and 18. We must be fully equipped with the belt of truth and the breastplate of the righteousness, shoes of the gospel of peace, the shields of faith, the helmet of salvation, the sword of the spirit, and a playful heart. Le wa au mai e le tua le ofu tau. E tātou te tau le tau a wha le anganga. E mawhai e o na tātou te te'e atu ai le ti apolo. Whai mai le Iakopo e wha. James 4 verse 7. Submit yourself then to God, resist the devil, and he will flee from you. Whai mai le Iakopo e wha whai po fitu. O le mea lea ia o tau ngā wai ai I le tua. Ia o tau te te'e atu I le ti apolo. Ona sola e se ai lea o ia I ate o tau. A whai e le ngā wai o tātou tangata I le tua. Ta te whiu e tuli le ti apolo. Tātou te whiu e tatalo I le tua e whetoswani mai ina ia tuli ti apolo. Ia wa ese whainga tā ma whainga ma pupua ngā o lo tu tupu pei te tono o lo a inga te tono o tātou nu, te tono o tātou e kalesi aisea. Because e leo ngā wai o tātou loto I le tua. E leo moni le ngā wai atu o tātou tangata I le tua. For my submit yourself then to God,
resist the devil, and he will flee from you. Amen. Because if we don't submit ourselves to God, how we can flee the devil? Faapefea nga kako kuli ki a polo pe a fai e reo au ngangi ako kako kangaka mo kako loko i leku. Pe a fai e le mongi o kako kako loko i leku. E faapefea nga kako kuli ki a polo. Amen. Mi ia le e fasu mai le tu ai o pe a fai ni lo tato o le. Amen. E au le tua ma oe ma au pe a fai i tatou te au auna ma le faa maoni le tua. Pe a fai ua fa pena ona avatu o tatou loto mo tatou wanganga i le tua. Ai ale ai, e fai a fua o tatou ngaluenga. Le mafuanga nai mafua i on tatou fefe. Le mafuanga nai fai ngatai on tatou tete'e le fefe. Ai sea, because we're not submitted to God. Tatou te le wha maoni o tatou forforanga sa whai le tua. Tatou te le moni mea tatou te whaia mo le tua. Tatou te whaia uma mea whaporinga. E tatou te whaia uma mea ina ia whapengao na iloa mai e tangata. Amen. Ao le tangata ua submit leo langa i le tua. Ma ua wha maoni i le tua. Ma ua avatu a toalo na ola i le tua. Ma matau i le tua. O le tangata na e fiu ti a poloe. E fiu le ti a poloe sawe. E tau kalepe i lalo. Ma faapefea e le te tai malu e lue asia. O ngā fo i ua wha tumuina i le anganga o le tua. Ona o le maftanga ma le li i ua moni le maftanga. Amen. O mea umana te whaia e whaia i le arofa. O mea umana te whaia e whaia ma le mata. O mea umana te whaia e whaia ina ia mau ai le vi inga le atua. Amen. So submit ourselves to God. Amen. Declare it. Amen. Declare it. Before troubling times come our ways, it's ways to be prepared for our course of action. We can fully even when we don't see the next step. The best way to come against fear is to speak God's word. O lisi le mafuanga. Lisi le mafuanga I kako ke e ki ola ki Apollo. O le launga ma tau ai le upu le toa. Amen. E te tau ona tiklea mai lo o langa le to ina tangata e te tau ona e ola ai. Amen. E fiu le ti Apollo e tau mawhai e whaasara bei ia te oe ma tau mawhai toso atu oe. Pe a whai e tumu oe i le anganga o le tua. Ma e wha i loa le upu o le tua i le larolangi. Ma e tu mau i le upu. Ma ia e a mio wha atua. Be like Jesus. Amen. Awa nei o tātou whatai tai i mea o le larolangi. Awa nei o tātou whatai tai i tangata o le larolangi. Leisi le mafuanga tele na tātou fefe ai. Nisi nei o mafuanga o tātou le mawhai e ona te te fefe ona o le tātou tau mawhai pea ina ia tātou faapefea mea o le larolangi. Awa a ho la ina e tau mawhai e faapefea mea o le larolangi. A e le whaia e o ia te o le fefe. Amen.
Ai sea, ona ua e fia I mea o le lalulang. A o foi laina e tamu whai e sau e a mairo wola I le atua. E te fefe e sau. Amen. E te fefe I te sau e amero wola I le atua ona lea. Ona ua e whelewa ia o e le fefe ina ia ona e tele mai nei tala tangata ia te oe, o le a amu mai o wo ia te oe, o le a whai mai tangata o le lalolangi ia te oe. No o lai o ia te oe le fefe. Ah, na tu le ti Apollo ia te oe nei mau mesi I lo mafau fau. Ah, ina o ia te oe le fefe. Ona e le saulona ia avelo o mfa fainga ta ia te oe, ona e whaalongo I le anganga pa ia o le atua. Ah, ma e sau e talia Yesu. Au e fefe. Amen. Ua e fefe. Romans 12 verse 2, it says, don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Amen. Roma su lua fai po e lua fai mai. Aua fo'i tau te a mio wha atasi ma le nei lalangi. Ai pe tai ia li liuina I le toi wha, I le toi fua te ina. O tau loto ina ia o tau su pe se a le fina ngalo le tua o mea ua le lei ma le malie ma le atoto. Aua nei o tatou wha tai mea lalangi. Amen. Po le a le wai atu le mana nai a mai o mea le lalangi, mana nai a mea o lo fia I ma whai e lalangi, aua ne e a mio ai. Amen. Aua ne a mio ai. Amen. Whai mai. Don't copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Le si le mea fia ti apolo sau ia te oi. A whai o lo mawhau na o me le lei ma me le anga ma me tu anga penga. E fia ati apolo sau e whawhanga oe ma ko o me se I lo mawhau. A le whai mai le upu. Mai rama. Whai mai. Aua ne I o tātou whātai tai meo le larulangi. Amen. Kele ngā o isi kākou. O isi tele o I tātou. Because I'm saying this because I experience it myself. Kele o kaimi ngā sa māsangi ngō whai mo sau, o walu, o sau, o walu, o sau lia kua, o mau sau lia kua, ko e halu larulangi. Po ia I leo ranga sa o I tau wala ai. Tala mane mo I ona le whanongo ma mai moa, le nganga pa ia o le tua. This is some of the reason why I keep going back and forth, back and forth, back and forth, because I keep looking le ngai o mea o lo tupu mawhiwhianga o le lalang. E te misa ia ho, sa ho ia te au langona fo ngale ua boring. To be Christian, to be serving God is boring. Amen. No ia te au langona nga. And the Holy Spirit is my witness. Na ho ia te au langona wa te sau le lotu wa te sau avero ola I le tua. Au alu wa wai atu. E mā ngai le fia mai o mā ngai le my friends are celebrating life, having fun, party. Wilding out in the world. I'm over here being bored. That's what happened to me. That's why I went back to the world. No one way Faapefea yanga matui na naunga o leo ranga. Asia, whai ama wa ai. Whai ma wa ai le larangi. Meaning, I wasn't fully submit to God. Pala ai, fefe.
Fefe, whaile ngā luenga le atua. Fefe, tete'e fianga o laulangi. Amen. Pe mei aua ne i o tātou wā mi o whaatasi ma le nei laulangi. Amen. How to battle the fear. E faapefea o na tātou tete'e le fefe. Faapefea. Aua ne i o tātou wā mi o whaatasi ma le nei laulangi. Ai peitai ia li liwina i le toe wha toe fuatia ina o tau loto ina ia o tau sue. Pe a se fina ngalo le atua. O mea wale lei ma le malie ma le atotoa. Amen. O risi le mea tele ina fofo ia i o langa o nisi o tātou tangata. Ono lea. Pai ma tepa i mea o fianga o langi sa ola mua. And I'm saying this because I used to be like that. I wasn't fully submitted to God. I was coming back to church. I was giving my life because of my feelings. O whaalongonga. Ngō sau te awera ora i le tua nā taimi. Mau te alu whaotanga. E rei whaia ona sa o samira i le atua o mai lau loto atoa. Ana o whaia ona o whaalongonga. My feelings. E rei sao le, e rei moni le sau e ave le ola i le atua. Na o le sau ina ua vai atua le la wafo i whai mea laulang. E sau e ave le ola i le atua. Ale moni lo wola au auna i le atua. Ale moni fo i lo sau e sami lo o langa i le atua. Ia. E whai ngofie fo i ona e te mou atu wha. Amen. I ia le atua. E o te whawhetai au i le atua. Mo a wai. Ua o i loa ro se se. Ma ua o i loa. Le moni o le alofa o le atua i atea. So o mea umasa o Faapefea ai. Tu ina naunga o le o langa. O Faapefeanga o le o langa. Ua le toi ai se loto o Faapefea i ai. Ua le toi momo i ai lo loto. Ua le toi numeratasi lo loto mo lo mafau. Aisea, ona o lea ua moni le samit i le atua. Lea ua moni le ofo ina atu i le o le ola i le atua. E le pei o le mea sa iai mua na whaia ona o whaalongona. Na whaia ona o le waainga o tangata. O le whaia ina ia Faapefea waai mai le Faapefea au mai le kālesia. Ua toe sui le oranga ua sau le ola. Ua sau e ave le ola i le atua. A ngā o ngā koe whapupula ki a polo maka i mea langi koe atu. Some of my friends, some of my church people that know me, they know exactly what I'm talking about. I wasn't faithful with God before in my life. Uma, alu ofo le ola ili ki a polo. Uma hoia e koe sau koe ave le ola ili a kua. Uma hoi koe sau, whainga o le oranga. Le ise koa. Sa le ise koa i a kia. Sa le ise koa i lo loto te sau wha maoni e i le atua. Para ai, fefe. Kasi al sau ki a polo e wha ani mai mea ngā o Faapefea. Mo le mawhai alonga ke e au koe alu. Amen.
Kolose tolu fai po lua. O mai lo mal tatou. Upa malosi nefia. Fai mai. Ia o tou loto lava I mea lunga. Aile o mea ili larang. Think about things of heaven, not things of earth. Amen. Ia o tatou. Toa o tatou loto e whaile ngā luenga lea tua. Ia toa o tatou loto ina ia whapena ona submit o tatou tangata I lea tua. Amen. Think about the things of heaven, not the things of earth. Aua ne o tātou fefe. Aua ne o tātou whatangā le ti Apollo. E au mai ma whaalawe lawe I te oe I mese se. Ma mese se tutu I lau mawhau. Amen. A ia whapena ona e whaalangolango I le tua. Whaalangolango I le anganga pa ia le tua. Na te whesosoani I te oe. Ah. Ofu le tau ato toa le tua. Tu te mawhai ai ona tau le tau o whaale anganga. Ah. I mawhai ona tātou tau le tau o whaale anganga. Awane o whaalangolango I o tātou malosi. Au fwoi nei tātou whaalangolango I le poto. Awane I whaalangolango I le mea o tātou I loa. Whaalangolango I le anganga pa ia o le tua. Amen. Yes. Oh, we better. It's been some meat. Amen. Mawhai au tātou tete'e le fefe. Pea whai ua e nā o na ofa o tātou ora, mo tātou tātai le tua. Ma le whaama, me ato toa, mau I le ngaluenga le, ma le fina ngalo le tua. Ah. Pe ono whai atu. Ah. Before we start rebuke or resist the devil, we must ask ourselves if we're fully surrendered and submitted to God. Ai tātou te le tulia ti Apollo. Ah, ma whetuu le ti Apollo. Siaki mua mua o tātou tangata, po le mea ua moni ma atoa toa, le ofo ina atu o tātou wola I le tua. Ah, amen. Submitted to God means fully abandoning our life to Him. Ave umo tātou atoa toa I le tua. Tuu I le tua. Le mawhai o na tātou whetuu matuli li ti Apollo. Pe a mawhai mai, pe a ai mai li ti Apollo. We're not fully committed to God. We're not faithful with Jesus. Amen. The devil will play you for the rest of your life and use you if you're not submitted to God. And if you're not faithful with God, you don't have no relationship with God, you don't have Jesus in your heart, the devil will play and use you for the rest of your life. Amen. So the only way we battle the fear and chase the fear away from us is to give our life to Jesus. Accept Jesus in our heart. Have a relationship with God. Be a relationship with Jesus. Let Him know that you love Him. Let Him know that you repent and give your life to God. Ma ia e wha maoni. Ma le lua whea ngainga ma le tua. Amen.
le awala na e tātou te mawhai ai ona wa ese fefe mo I tātou. O le fear is not from God. Fear is from the devil. E le mawhai ona tātou manu malo I le tau a whale nganga ma ti a polo mo na wanga au. Mo lātou au auna. Mo lātou tangata. Mo lātou anganga se ma anganga leanga. Pe a whai e tātou te re ora whaatasi ma Yesu Keriso. Pe a whai e reo tātou talia Yesu Keriso e avea mo tātou alii mo tātou whaora. Tātou te le mawhai ona tātou manu malo I le tau a whale anganga. If we're not submitted to God. Amen. Au le tangata ia ua submitted lona o langa I le tua, ua watu a toa ma ofo ina atu lona ola I le tua. O le tangata na e fia ai le tua. Ma o le tangata fo ina e fiu le ti apolo e tau mawhai e le petia, ma tau mawhai e au mai le fefe I ati oe ma. E le mawhai lava. Aisea. Ona ua tātou tau tō I le tua, ona ua tātou sala mō ma a ofo ina ato tātou wola I le tua, ma ua moni lo tātou wola au auna I le tua, ma ua whape nā ona tātou ma tau ma le wha ma oni I le tua. Amen. I le tua. Olea. E me ia kupo fitu. O le mea lea I o tau au ngā wai ai o te e atu le tau ese ai lea o ia I ati o tau. That's the only way we chase the devil and chase the fear away is to have a relationship with God. Is submit to God. Have Jesus in your heart. Be a disciple of God. Be a disciple of Jesus. Amen. Olea. E meili tātou au tūni ne aso. How to better battle the fear. Faapefea ona tātou tete'e le fefe. Is for us to submit ourselves to God. In the name of Jesus. Amen. Amen. O le tātou pokalama ma le tātou whamalosi na li nea fiafi. Mo oe maa u le nea fiafi. Ia o se sosoani fo ina o lo pokalama I le nea fiafi I ate o tou. Ia e maise le nei lo nei tangata. Ia whape na ona tātou tu mau I le tua. Ia whape na ona ave ato tō tātou wona I le tua. Ina ia whape na ona tātou mawhai ai ona tau le tau a whaalea nganga o lo tātou tau ai le nei wai tau. Po le nei taimi o lo tātou wona ai le nei larai. Amen. Ia tātou ofu le ofu tau ato toa mai le tua. A le tātou te le mawhaia ona talia le tua I o tātou loto mo tātou anganga. Ma vea Yesu mo tātou whaola. E tātou te le mawhaia ona ofu tau o le tua. Amen. O lea ia whamanu e tele le tua I le ne fiafi. Ia ilona upu tari tonu. Whamanu ia uma I tātou le ne fiafi I whetalai mai le anganga o le tua. E ala ilona upu whamalosi mo oe maa u le ne fiafi. O lea ia mi ia le tua. Whamanu ia le tua ia te o tau le nei. Talo I le tua. Nāna ti ia oe na upu. E malama e talia le tua uloto mo lo wanganga. Amen. Ia vea fwere upu e whai ma wha malu si anga I o tātou ola wha. E le lea ia o le tātou I le tua. O le nā. Le tātou
pokala oila mo ia awan ngalo ia tu mai la stofi ia tu valu pe o toi le ola manas ta tu toi fei loa ai ma ta tu toi fa long ai foi po le a fo se fina ngalo le tu mo i ta tu ia i le a stofi o le pa manuia tele lava le tua ia manuia fe au manga luenga o le nei vai aso ia pe naona ia le pui pui nga le tua ia te oe molo a inga ia ale nga sai le fa pero nei tangata ia mo male nei a inga o le ia fa manuia tele lava le tua i le nei po le ia tatou fe loa i le stofi pe o tuai le ola male malosi o le ia venne taimi ia fa tofa ia tuai le paso le tatou por kalama ia le tofine ia fina ne fiafi fina we love you God bless you ia manuia po tatou finoa i le stofi ia pe o tuai le ola male malosi o le tatou ainga wo me masani lungo tatou por kalama mo tatou umo mo le manoa tatou te mafutai fa manuia le tua ma ia manuia tele lava nei po o le ngatai lea o le nei vai aso i fi au mga luenga o lea tatou whenua i le stofi i le suafa o Yesu. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no